U ovom videu ćemo obraditi osnovne računske operacije kao što su zbrajanje, oduzimanje, množenje itd. Prvo ćemo kreirati niz pod nazivom data jednako mp array, evo obične zagrade, otvaram uglate, upisujemo 1 i 2, naš niz izgleda ovako i kreirat ćemo drugi niz pod nazivom jedinice, upisujemo mp ones, to je funkcija koja nam omogućuje da ubacimo jedinice u željeni niz, upisujemo 2, data type jednako integer. Naš niz jedinica izgleda ovako. Možemo zbrojiti ova dva niza pomoću operatera plus. Upisujemo zbrajanje jednako data plus jedinice. Rezultat je 2,3. Oduzimanje ovako data minus jedinice. Odmah ćemo vidjeti rezultat 0,1. Možemo primijetiti da Python obrađuje nizove element po element te kao rezultat stvara niz jednakih dimenzija. Množenje izgleda ovako. Upisujemo množenje jednako data puta data. Rezultat je 1,4. Dijeljenje. Isto ćemo podijeliti niz data sa sobom. Rezultat će biti 1,1. Osnovne operacije su jednostavne uz NumPy. Ako želimo pronaći zbroj elemenata u nizu, upotrijebit ćemo funkciju sum. Ovo funkcionira za 1D nizove, 2D nizove i nizove u višim dimenzijama. Kreirat ćemo niz pod nazivom niz x, te ubaciti elemente od 1 do 4. Naš niz izgleda ovako. Zbrajanje svih elemenata niza je jednostavno. Upisujemo ime niza, .sum, rezultat je 10. Da bismo zbrojili retke ili stupce u 2D nizu, moramo navesti o kojoj se osi radi. Kreirat ćemo niz y, ubaciti elemente njega, ali nam jedna uglata zagrada. Naš niz izgleda ovako. Ako želimo zbrojiti elemente po osima redova, upisujemo niz y, .sum, ax jednako 0. Ako želimo zbrojiti elemente po osima kolumni, također upisujemo niz y, .sum, naša os će biti 1.